Alléluia. Et n'y a mien otitimi fouedan. Yo le kulale. Ye oesro. N'y a mien vle samole ma e bonde dan pa e mama e y a mien. E y a mien bon titimi y a mien. Bon kulale we nou. Y a mien vle y a mien sran pa mungle mwen. E a molike. Era e nou aklama e fa e mamou Jésus du ma e nou. Lenga bo amu siengumi ba mu leke otinya mieli e klonglo afla ke fa e bala e be sule be mama le mambali mo o e sura le fa ma e nukungu Jésus du ma inu lenga e fe wa e fite masra ku oni sura le lie o Jésus du ma inu e wa bo e anya ibo ison ti sre amien vlenke ma e jaso. Mais si quelqu'un est otingumi, be kama be clément sranku, yo le ke kwa e sesieli e uso. Ke nyanya e mangu e veune e un ramo me nyabo e nukungu e sanu. O ke e kwa e si kien so, kien danso, o mama e tu e kwe miei na e di kien danso. Ikpana ya mie du mai ofu e ku Jésus du mai nu. Egina yo sukumbande. Etiendenga. Ekenge luki bluni d'être bluni ngla. Oh luki d'être bluni ngla ekenge ima ablani mokwe. Ofaju ablasan oniso. Ingwa ke Jésus nu atoli odumwa benyru. Oli Jérusalem. Que Jésus waju Bethphagée ni Bethanie. Bon matin au cas Bobe Flei Olivier au cas Iule. Osumeni isonzon fuemu benunyo. Oselibeke anwo klobo. Oh amunyunu lole isu. Ke anjulo ke amuwawu afrumukubo. Wakpekro. Srafini afuma sule omindale. Anyangi bla. Se srabia usa amuke. Mkwetiye amuyangi. Anseike emi isa wa mieu. Iwa efa eble. Benga Jésus suma be. Be oli. Be unili ke ngokleli be. Ke be yangi afrumu. Ifwe be usali beke. Mkwetiye anyangio. Ye beseli beke emi isa wa mieu. Iwa efa blei. Be fa bleli Jésus. Be fa tanimu seseli isu. Ye be ma Jésus fuli swo. Ke oko srambe sese be tanimu inyru atinu. Ke owaju Jérusalem bo ojuli Olivier oka indrolie nuke. Isonzon fwe kakapa. Be umblibli be. Be kwa mama ni nyamie. Sake kle ngoyoli bo be wini ikulati be selike famiengo ba eminya mie idu manu ma onyangwa alage onyamie likalo manyamie mamale otenya sulo alleluia manyamie mamale otepa bweda sonu swanuwa manyamie mamale otepa bweda sonu swanuwa ma e bonde ya e pan e ye ya mie ya ma e oublier. Hey, mama, yeah, eto ekantiki oni sroya mie.
Alléluia. Amen. Hosanna, ewégbé suba, maye wayi ati pale, ye fala se ni kambule, maye kobe aye. Hosanna, ewégbé suba, Hosanna, ewégbé suba, Hosanna, 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 ewégbé suba, Hosanna, ewégbé suba, maye wayi se jabagwa, oyo na nya se wa kumai, saba sabu saba na swa, Hosanna, ewégbé suba, ewégbé suba, Hosanna, 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 ewégbé suba, ewégbé suba, maye kobe be kwendeke, se ba vite ma bezele, nene takpa tabesu, Hosanna, ewégbé suba, Hosanna, ewégbé suba, Hosanna, 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 ewégbé suba, ewégbé suba, maye sese kebakwa, oyona ke ewégbé sa, ematu yebo menganu, Hosanna, ewégbé suba, Hosanna, ewégbé suba, Hosanna, 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 ewégbé suba, Alléluia, ekabunya bien, Alléluia, ekabunya bien, Alléluia, 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 ekabunya bien, Alléluia, ekabunya bien, Alléluia, ekabunya bien, Alléluia, 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 ekabunya bien. Alléluia. Amen. Maye kabunya mie. Maye yaye. Maye bonde mama ya mie. Kwa ugwanu boti famie. Boti ulengi. Aneke oti e famie wa fango ti inglo ile. Ọmọ ko yi unglo danso. Ma nya mie invle nya mie mamu. Be un paja be kru jo. Ye be tu be kru be un pribe ke. Akoto me fa Elisa. Be mama ya mie mo fu o du nya mie sulo. Jésus du ma inu. Oni ango bu ekule. Ke ma kru gbe wa iwo yerike. Na reisu. C'est que ma famille, il y a un gros jingle, oui. Au camp, que je suis famille, un gros. Mon camp, Jésus-Christ, c'est famille, un gros, oui. Au gros, nous pouvons voir, nous, oui. Alléluia. Aïe, gossé. Et y a mien, on Elisa dans Ofamanie. On m'a. Et bon. On est pour, elle est assez, quand on lui fait ça. Quelqu'un est à une lettre, à Blanani 5, il va une 9, il va qu'à Amoulé, nous, Damignou, qu'à bon, Umbu, Amousran. Kebo unklo amunti unfa sran grani amu ajalenu unfa sran kakili amu alléluia amu ni afa nga e fa etinya mi ekpri boboli e inro iwe ele inro dan isanu okurelele openu obu esran kesran kule inro ma enia Eli ke ngamo ela fi suba we salmo ti eli ke kingi bole nyure sanu amni afa nga ifa eni eli ka ifa sese yo bo fi keme yo wa fa so ye ifa etinya mi isanu wa fa so ye ifa etinya mi isanu etiri ke dan isanu ele nyuru nya mi nyuru obu esran okurelele penu ti e kan asai ke we nyuru Oli mama le ni ase na ni aye ile o fatama. Oli fatada.
O meti mai national elanya mi ase. Ele ase. Nyamianyoli sadan ofa manie. Iwa ofa lisran ofle ofa katilie. Ofa jirani ya jalenu. Okleke. Ofa la ke wu. Ofa la ke mli. Ofa la ke saki bobo. Senge klole danga yamien kloe. Sranga mobuye. Nyurunga elenti. Ofa lisran ofle. Ofa sini ya jalenu. Omane wie so wa to afon e. Omane mlile so wa to afon e ba e kanga wa to afon e yo le wa kun gba je bo le nyuru bo ne osuyi fami englo ma e la yan mi ase ekun. Kemo oyoli oyenti yeso wa kamo kungba olika yeso nyamie trenu lele ofajua lolo ofajua osunu ofajua klolo ofajua mvle inu ofajua sonu inu benga bobe ni ase amie yeso o awlolo odumanuti nyamie oyebe yeso mie ma ela nyamie ase e alo bokungumu e mamu e klomu beti mvle ngai onu nyamie ngo sango mvle sosu ma ela nyamie ase e asonu inu nyamie ye sango e asonu isu nyamie srambesu ma e nyamie mo ma e ya ma ele ase. T'exaltons, nous te disons infiniment merci en ce grand jour. En ce grand jour, tu révèles, Seigneur, cette gloire qui s'attache à ton nom depuis toujours. Et cette gloire que nous célébrons, cette entrée triomphale que nous célébrons jusqu'à ce jour, pour confirmer chaque jour que nous reconnaissons ta royauté, que tu es roi et que tu es le roi des rois, que tu es Dieu. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Éternel, tes œuvres dans nos vies, Seigneur, sont grandes. Éternel, toi qui combats pour nous, Seigneur, toi qui nous donnes la vie en abondance, Seigneur, toi qui nous gardes, Éternel Père, nous bénissons ton nom en ce matin, Seigneur. Nous sommes venus si nombreux, Seigneur, pour te dire merci, pour célébrer ton nom, pour t'adorer, pour te magnifier, Seigneur. Prends place, Éternel, et conduis, Seigneur, tout le culte. Que ce culte
te soient totalement dédiées. Que toutes les articulations de ce culte puissent te glorifier au nom de Jésus. Éternel, maintenant, fais taire tout esprit, toute langue, tout ce qui ne te confesse pas, tout ce qui ne te reconnaît pas comme Seigneur et Sauveur. Et sois le maître de ce culte et sois adoré au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Quand vous voulez, Jésus demain nous. Et tout le maman et et quand vous il va au fleur be fa mama anangama ko fe asie ya bi lo lele bo ofaju ibu ekunlo ma etoju e mama ya mie ma iya ifa mie ngoti idangoti ma eyi ngro lenye. Jésus soumet à côté mon benugnon. Jésus soumet à côté mon benugnon. On se béque à mon oclo molansou. À mon koyanja fou mon blemi. C'est baby ça à mon ke. À mon yangi konifa. À mon seke. Et bien Jésus ça mieux. On se ke. Et wayangi na e fable. Jésus soumet à côté mon benugnon, à sebeke amu akla malasu, amu konya flou mon blemi, sebebi sa amu ke, amu nyangi konifa, amu seke, eh bien Jésus sa bien ou, à seke, yewa nyangi na e fable. Famille, mes familles. Famille, mes familles, bah, Bessio. Famille, mes familles. 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 Bessio. Famille, mes familles.
Obue kwole mo kra pangle mu kekle pa. Inwa se sramba mama mi. Obue be mama mi. Obue kwole mo kra kekle pangle mu mama ya mie. Wow. Famille, oti famille, oti ulengbi. Ma quand voulez, oh, il y a un grand mouïda pas. Jésus du maïnou. Seigneur blenga, e usa, e a ofouemou. Obonne, yoti owa ulule kikli. Ani aema asonu, swanga nule. Ne, yoti owa ulule. Se on sofwa ule, esroke ajao nama esio. Eni anga beni Yesu ye anyanga nebo beni eni aye beni ye manya ititi bonne oti be wa rule ma be jasona esibe sati aso nu fu titi o sa bari neke afo o manya mi o to so fu o le jaso ewu ke eni abie mu ba jaso ma ebonde esobenu eyo amumoni bale Esre amuka amugwase blekun wajubo eso amunu afa ofle ekun senie ma mi blesse se una jasi ngabo oti ele mo pe nu jasi bo le ne bo fala ke eti ibleye efle ni abla Andre Christine ye wa bo jasi so of amayo baba ma esese o ye wike eni awie mo Beti wa fangu mi be o afien. Ese lu fwa me sese be un. Ese lu se fast oni orem. Ke jasi o vie e ma be ble, ma be sese be un. Alléluia. Alléluia. Nyamie imamu ngle mwi otimia klungwe nyamulike mi Jésus Christ idumanu. Ye weekend chenlie aklungwenjie kra alléluia afikin soy otingumi kan yatinge fwembwe boai iwan e fole meti e sate meti oni fatake mri o fatake ewu o fatake bobo e saki sange nyamie ibaklo lenu o fa iwa Jésus kelie itie mande aowa itie nde nwowa eni anga besu esunya manu Manya mien isura le ngwa ekra esungre mu famille Jésus du manu ya nde mone boti masisra ichemba ablaoni nglan ma e akundan trawa ya jasinga bewe sanumu echenuli kawre ndelie sanga bo ebo besua le motwe nga besin le menu e unke e wa flan ivie menu oma akpaswa nga bo se eni avie totu pache Lo, ye kranya moja na ya de ni anson boni e asonu akumando otro fuenga be o amube di jumali kawre be wa e kan e flanu e senya mien vle ike kenga be sin lo mu e mani moja wa juma itima don asu moja male ufle o ngwalo e kranga yo wa bati gwegwe amama ba unfle anze kusu atima kwefwe Boadi afwe bluni mo kwe gwa soule le faju afwe ablesien boboy. Se aowa no ale unfanga kako mamoja sona ma oni avie okra nyetili ka vie ka sonu vie ma egrangwalo na esusa so isuna eje inwa. Ye kanga boy be kle makanga melike école de dimanche lo abidjan nyosu be wan be asesie bakanga mu be like kle wa ble bo be façon be bo be kle be like be sre nyamie bakanga abadi afwe bruni san bo gwasu kebe seke avril stranga imasi eurunuye ichemba nyon lele bo faju ichemba nine asonu se manga bo o militaire lo ye imame ya ye be kle be like nyon e singa bo ko jiji sasonu o ma bo fasre oswan imaso mebo Yele Esilie Aurélien Ndri Kofi. Ici na bakaku watran blesso ibo anifata ke sieni niemu betani sika kotoku unso. Ye ngwalinde ye be ko fa kle makanga somo ndeti nga be gransu yele ke nyamie ou mi wa fanga bonti. Ye nya kundanga mbube anze milike me wanu
enyamien on saso ikrakra alléluia akpaswanga kusubo besiesie anya boy flebeke direction des cultes be amanyamien vle isuti ke frua viemu beole asonu yi klulo kanga boy be asonu afrua me ate boy krafa ewu nyamien sran viemu be unde yi bible nu bo saso mu be kra be ye be kra ukae yo nana Nehemi iunde ifrua ole Esdras anze Moïse anze wa fanga bo kusun klasiesie sre wa kpanga nko sre awrolo oni nyamien de frua inu benga bo be cheleli nga be mani iwa favie me ole mbo se ehun saso me ore okra oukai isonti saso numvie ma egrangwa lona usali kaso na ekra enya frua som bevie akpaswanga kusubo ke sato esubenia elika ba eflewa ke kale akpaswai be wa manya miemvlen kusu isuti keke uruli masisranu ko fe ichen klikli boju ande boti ichen ba ablaoning blind kale ngaboni fata ke asonu bakuntan ni otisika kotokun ku isonti oklate kango sanu kafana ni anu se savio nu na se ahun meure ke grai e baba ni e mami vie mu be ongwale e unge be un kokun e kra ebu kale so itan ile akunda ko yo na ngabo oti jajala so nu abo itie ma be sieli sakpa so inu jale oye poponti patansan e insu tranle e unke sra kra nu eye avril sranga ya uru nu le isonti tumaklele ote suisu so stranga boy ania Claude mai mai e baba pasteur me frua se trafoi iu na éclair du mana ça so esuisu na isi se renwa e nandolie sien inga bo we sanu oye ma fe isonti manyamie iwa we bo fombo sran iura gwa se manyamie wa we ofombo anure kungu famille Jésus du manu pasteur Kra Daniel iwa manyamie vle isuti yele Esilie baba Kwasi Denis Alexis e baba soy oti e mo ngabo soin madame Kojo e mami ngo cellule ngo soin chama bokun eni son kungba otogwe Coral Jacazel nou ici anangama vieille ofadelie sanu sranga boy onue chemba ablani na jole ngo sini lok be umilo ye wa fanga boy awrofwe masiesie bobe fayo esi sen yo ye Yanga bo wabalo boti avril strai chemba ablaoni nine bekoji esi ifuen be omi fuen si ewreso anulo ye be fe ibeko nzueda ifuen ngabo suisu boti strakungba chemba ablaoni nu bekola esisto inakasien eja osukungba nu esi wama nyamien yiwa wem fomvoe yele esilie ba yapi Eugène boy vie kungba mfadelie sanu masisra ichemba ngran jagale nga boy i osufwe masiesie yo oye kebe seke yache nga boti jensra ichemba nu betran be insu mamia joa cité Ariane iya nga bo suisu boti jensra ichemba bruni nyon bekoji e baba ifuen azope fuen siure swanu lo ya ifue ngabo suisu boti jensra ichemba brunin san be ko suma esi inakasien be asielie ngabo yo abradin 1 lo ya be ko sie e baba nyo iti manyamien ofomvoe ma awro ngabo kusu saso nwa tonu bo anwure makpoton manyamien wa wem fomvobe na ngabo yo ti stran kunlie kesa meju inu ye kpofo ngran yo faji sa ufle mengro o esona o se kole krale sange srango abo krale mi Jésus o fomvo anwure mu ma efase na eme o rablengo kansu emi Jésus du manu amen. Cellule
Nglemon bien be amuninge mie Jésus de mano. Manya mie ya unge oniamu trantiti Jésus de mano. Oti ya kunugya ke igira munyo anglemon. Afin asonu ijajale nous il y a une cellule s'efface on y ureb anglo abo be flemason ni be benunu asonwa juma sonkuzuma nyamie fangano nyamie omanie akwe omanie fangan mai kladili nde oflaka ni cellule fle yebe fable no oma ewa ejina ebosule et là bébé m'be fanga ben à moi belema cellule ben à moi les cellules sans excusement be comment manya mi bobo o kabe nande so be fekingi alobo asonu ya ifasi won alobo asonu ya eduma fa u kayon kana asonu dan wa bakasien e ngabo e wasonu wa isoni e kraju akbi oni yanu c'est et comment cellule et classe mayo ma mi ukai na elu a sonu bokungu menu Jésus de manu ngamo yo e face Yesu ka e fa etidi sa e gwalie sa likalwe oma e nyani ninge kan yo e fama a sonu e fa kodukun ya e fama affermissement bo aimansi onko jasimbole efa kodokun ya kodokun ablasan efa ukaye asonu afin asonu sieselike otike asonu jesco oni songon isoti ema asonu kodokun ya kodokun ablasan ke kenkura bonu wa kodokun ya nyon kodokun ablasan Oma ya eno osuye kele e bledie o yeli of la ke selu flemu be banan be adi juman so Oma e wa e fle cellule chama oni cellule Eliud c'est be jasin nou fwe wa obla Oma aniambla anglo aboy manulue nyamie okpali amuke amuye anunu iswano ma iya unge oni fanga oni amutra Jésus mano amiemo kura blenga e wasi nyamie unye oni esati ningemu kekenge nyandram detre nsan iwanglan Iwa mulike papa kuranga amulei afabie be fala nyamiase. Isontie enia lie yawawu Giselle. Iwa osi nyamie unye ola nyamiase. Yole ke be konku ngoswa infas oyolivier nyamie ma oyoliye. Mai bonde yi nyamia Omo si ya mi ouye ola ya mi ase oni isatisika kotokun blue senie obo aolenga mo ya mi eli mani wo nga sese ka fale ase fa obrusu okele pana jaso na la ya mi ase mai kwai fa ekele mna esre ya mi la ya mi ase Amen. Yo kele yigwa wle mo eni amu o besane. Ngoti brusu efa egwe nga eni aswambe wesi inu. Ngoti ekele mu efa egwe eni abla mu be gbogbo ri enu. Ma isese ona eyi ekele mu. Yo envelope nga be fa fa be sranga mo idieto we sanu
Mon fabla. Panier ngamo oh afien lay. E faye guanou. Oh, famille Jésus, il est famille glo. Afro mon babeso, famille Jésus, famille glo. Afro mon babeso, famille Jésus, il est famille glo. Afro mon babeso, famille Jésus, famille glo. Afoli wali Jérusalem, Afoli wali Jérusalem, afoli wali Jérusalem, Afoli wali Jérusalem. Isan kwa keyo, Jérusalem kwa keyo. Salam kakeyo, Jérusalem kakeyo. Isan kwa keyo, Jérusalem kwa keyo. Salam kakeyo, Jérusalem kakeyo. Afro mon babeso, famille Jésus, il est famille glo. Afro mon babeso, famille Jésus, famille glo. Afro mon babeso, famille Jésus, il est famille glo. Afro mon babeso, famille Jésus, famille glo. Afoli wali Jérusalem, Afoli wali Jérusalem, afoli wali Jérusalem. Afoli wali Jérusalem. Isan kwa keyo, Jérusalem kwa keyo. Salam kakeyo, Jérusalem kakeyo. Isan kwa keyo, Jérusalem kwa keyo. Salam kakeyo, Jérusalem kakeyo. Afro mon babeso, famille Jésus, il est famille glo. Afro mon babeso, famille Jésus, famille glo. Afro mon babeso, famille Jésus, il est famille glo. Afro mon babeso, famille Jésus, famille glo. Afoli wali Jérusalem.
Adorable Père, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci. Seigneur, qu'est-ce que nous avons que nous n'ayons reçu de toi? Toi qui es le pourvoyeur de toutes nos ressources. Nous bénissons ton nom. Éternel, tes enfants que nous sommes avons résolu de t'apporter, Seigneur, dans ce que tu nous as donné pour soutenir ton œuvre. Éternel, reçois, Seigneur, nos offrandes maintenant et dispose-les pour ton œuvre. Éternel, tes enfants ont apporté la dîme de leur travail, des fruits de leur travail. Nous te prions, Seigneur, de recevoir la dîme et de les bénir, de bénir le main de tes enfants, Seigneur. Certains ont apporté leur dernière ressource. Nous te prions, Seigneur, de te souvenir d'eux, de les localiser, Seigneur, avec ta richesse, afin qu'ils ne manquent de rien, Seigneur. Éternel, certains avaient résolu de t'en donner. Seigneur, ils n'en disposaient pas. Éternel, localise-les, afin que Père éternel, ils puissent en avoir et que les prochaines fois, ils puissent donner, Seigneur. Bénis, Seigneur, toute l'œuvre accomplie par tes enfants. Que toute la bénédiction rattachée, Seigneur, à cette obéissance, Seigneur, soit déversée, Seigneur Père, sur la vie de tes enfants au nom de Jésus. Gloire soit rendue à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et oui, que wafanga makoto me fabe maman li be nyamie. Wafanga be fabe pani. Mo be sese be tanimu. Mo be gwagwa li me nyai. Enia me onia jwa be li enu. Oma e ama e umble e ku ikrai. Ma e fafanga e ku. Na e tu e ku e yo moju. Kakoto me fabe Elisa Jésus du mainu. Iwa amutojwe mama anangama afi oyoli sangla mangla mamu mabe yibenglo na asie sufuemu be kra be unbe si on fuemu amukrubo oti joai ni amubo opaja amunti ambo sro afi Israeli nyamie bo amu afien oti pli. Alléluia. Israël mien we afien oti pli. Oma ya yinglo e ku ikrai e fa blenye fa ma Adonai. Alléluia. Alléluia. Ma quand vous voulez oye nyamien lié quand nyamien den o kan créer so quand kan luki de tribune glon il va placer ni mo cœur nous nyamien del c'est que ma famille d'abord oba esi nyamien do manu ma onyangoa alage o nyamien sulo o ma nyamien mamalen o te nyamien sulo. Alléluia. Beaucoup les nous ma jaso na ebo esro il fa quand vous voulez il fa e nyamien Jésus do manu. Jésus.
Oti ya
Jésus qui a promotion. Mais pas alléluia Hosanna. Alléluia Hosanna. Adia promotion. Adia promotion. Adia promotion. Mais pas alléluia Hosanna. Et même yo. Adia promotion. Adia promotion. Adia promotion. Mais pas alléluia Hosanna. Oui, adia promotion. Chrétien mon adia promotion. Adia promotion. Mais pas alléluia Hosanna. Et même yo. Adia promotion. Adia promotion. Adia promotion. Mais pas alléluia Hosanna. Adia promotion. Pas bien Jésus, il y a promotion. Hey. Adia promotion. Et pas alléluia Hosanna. Yeah, 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 yeah. Adia promotion. Adia promotion. Adia promotion. Mais pas alléluia Hosanna. Alléluia.
Sene maikla isisi ya kundan. Na famille danga o ya fien. E fa mamale ni kanvule ni e fa ifame. Nyemye son o isro. Nyemye son yo mangwanyo. Nyemye son yo nia kosran i gwanso yo sese yema o gwano. Nyemye son ya kluye be nyeme on so. Famille dansant o ya fien. E fa mamale on ni kanvule e fa me Jésus do manu. Nyamye wango tiwegbi tiema ya yawa. 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 Famille Jésus o tiwegbi ao. Yeah. Nyamye wango tiwegbi tiema ya yawa. Tiwegbi tiema ya yawa. Ebien Jésus tiwegbi ao. Yeah. Nyamye wango tiwegbi tiema ya yawa. Nyamye wango tiwegbi tiema ya yawa. Nyamye wango tiwegbi tiema ya yawa. Oti nyamye wa. Ole mausuo, oti nyamye wa ngale mausuo. Oti nyamye wa, ole mausuo, oti nyamye wa ngale mausuo. Je dis oti nyamye wa, ngale mausuo, oti nyamye wa ngale mausuo. Ole mausuo, oti nyamye wa ngale mausuo. Je dis oti nyamye wa, oti famille mumbe famille o. Oti nyamye wa, famille Jésus oti nyamye wa, oti ulegbi mumbe ulegbi o. Oti nyamye wa ngale mausuo. oti nyamye wa, ole mausuo, oti nyamye wa ngale mausuo. Je dis oti nyamye wa, iboma mwa o. Oti nyamye wa ngale mausuo. Oti nyamye wa, ole mausuo, oti nyamye wa ngale mausuo. Oui. Ah. Yeah. Antio, 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 Antio. Il y a Benjamin yo. Anti kumba jeje. Nyamiewa. Yanyru nyango ao. Nyamie bakra ao. Oui. Nyamie sonde sramo. Osi sramo benwe. Ifamie ne manguso. Okro sramo nyamre. Obani sramo dela. Ni Jésus ao. Iwa nyamiewa o. Iwa nyamiewa o. Iwa nyamiewa o. Iwa Jésus ao.
Jésus, des frères Christ, Yamie Bonsi Amwe, David et Anoma. Hey, Yamie Wao, 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 hey, Yamie Wao. Oui, Nyamiewa, hey, Nyamiewa, Nyamiewa, Galema, Mama Nyamiewa, on is so fata. Hey, Nyamiewa, 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 hey, ole mausu, oti Nyamiewa, ole mausu, oti Nyamiewa, Nyamiewa ole mausu. Nyamiewa ania yeile ni mamalei ofata, nglamoi elawase. Et maman, et sort, et you are here, 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 et you are here. Aninya au frère, au sément. Jésus, bon desranion. Jésus, bon si envoyons. Jésus, bon yandisranion. Jésus, bon manangamangwanion. Jésus, bon maungwanion. Jésus bon malagenion, Jésus mon rastransunio, Jésus mon tifamienio, il va où Jérusalem, il famille tralenoi, il famille nyanu, yefara kay memeyo, yefara kay bondai memeyo, yefara kay yayo, yefara kay du maïdon, yefara kay du maïdon, yefara kay du maïdon. Jésus, Jésus, Jésus. Hey, Nyamiewa, hey, Nyamiewa, hey, Nyamiewa, we are the mountains. Oti Nyamiewa, ole mausu, oti Nyamiewa, Nyamiewa ole mausu. Nyamiewa, 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 ole mausu. Musufa Jésus de Maïno. En plein souma et au soukbano et kanga miende kokun ici égwasi. Ma efa efluamu makin de treblunikun imakun fagren imablunikun. Kebe aju Jérusalem bo bejuli betfazeni betani bematani Olivier Oka na Jésus wa soumet ils sont en frère benunyon o celibe ke an okro bo o amunyu lensu ke anju lo ken amu awun afrumu bo wa pekro tumbo sanfi na fuma sule o mindale anyangi fablem se sanwie usa amuke ngwetie anyangi anseke emi isamiun iwa efablei ofable amu ikra kebe oli be woni afrumu son
ominda anokunu atin noale na ba nyangi benga beole be wiem be usali beke ansu yongwe Ouetie anyangi afrumonio. Bekani ndenga Jésus quand cléri be yebe akiri benu. Befali befa afrumu komani Jésus. Befa betanimu seselisu. Ye Jésus traniso. Sran mama beseli beseseli betanimu atinu. Viembe kusu be bubu fiembe su nyamu be gweli atinu. Benga bedu moi ingnu ni benga besu isu be kpan be seke ozana srango ba eminyamie idumanu ma onya ngwa nyamie ma famie ngo ba emida enana David yo sunu ifamie yoye ma ozana te nyamie sulo Jésus duli Jérusalem lo na wauru nyamie iswanu ke oniania lo ninge kwa bo onwunike adiesu sang oni isonzo fue bruni nyomu beoli betani amen amen mai bonda mama nyamiende hallelujah siani niamo anjano mai gwa se fon nyamia sulenye feo nyamia sulebe nyame Jésus isonzo lenye fe misini minimu ani aklova pa mongle mo nyamuli ke Jésus de Mariano nyamienga mo ma sna dialaje sna ragwa se sna onyafanga oma afenu aklunjanu blen kokra no be nyabeti imamu dwamu fon imamu ragwa se imamu dialaje imamu arome pa ma Jésus famille ngo fa ru Jérusalem ikpupuani ifani awruwa uroni ngwambe nu angle mo Jésus de Mariano. C'est Jésus qui famille, mais il famille pour pouvoir au camp guain gramouye afi strangati famille like nandolia au sano strangati famille ngwan like au sano strangati famille like papa me au sano strangati famille que Jésus sai ngwan la clé awe sano ma ofeso ninge mo faye oli gramouye afi oti sosakpa alléluia. Andetien oti écrit fois moi etien dans même moyen nous iti etien dans damo yele ramo yele paki noël ningalemu pentecôte etien mo be ole oma andenga o yen o fait avec ania on tralay iti clan yele ka wrawre on kenyo abana a Jésus iya nyinga le ingro sakpa afisra mo be fali be tralay ni be ngeme be fabe c'est Jésus beau. Be fa be gwa fromonsu. Be so na be Jésus iyaye. A on a ore mu yei. Oti Jésus mama na vie. Mi senti masura le transu je de maeno. Yo ndenya ole. E on a ore sambo kan vu nyamie. Baba ni mami mo ngramu yi. E afa yamie den e ora e un fangan. Sanga kana ya julo jasi vie mu le e afran be no za e fa be pe un la. Kokun esuti nyamie inden ekpen unra pekan okun esra mie ye esuko auro ma ramo ikpupuai na me kaso no so anu awo me suma lelele afaju auro lo afaju juma lo afaju auro lo alabo so abame no likan kloklo me ozanante auro lo vie Jésus de Mariano kenga tewai kenga teli artiste nga ifai bale ne kalika fi sange fa kwa ro na nyamie ya ndwen bi manya inga mo ibo eba nana David iwo sunu fi osunu mo esu di famie ma isofo ma ozana nyo ilie yese asu isofo yin nyamie kusuma osi anvo evie ma miera osu seni niamu baba student na ngoya am klok amolike ore no fa mamu ngoya mu moni ramo ken idile ye osre amie ke kendanga mo edien o ya kunjua ni surale oni nyamie if fanga mo yenye Yesu nyamie o iso black nama of amamu lele swamu juma menu ngor reno of amamu ma unjuen o tran amu suklama Jésus de Mariano ama kebo ande suye ramoi e sotiti e fa ekme onra yele ke afrele na jueku ama ande iti ramo kese ke aima
le nga me fa gwebo mone chen iti denkwe san moti emi ya fenga feli inyine nga uni yale nga be kredi nyamye nga makroli ingwa makunu ska bo fa ma ko bok ma kra fain oti so denkwe boye ofada ke eya esonya mienden etinya mienden akon esrenya mien e maeu na nyamie oukai oma kabesika e mankisie bo do so anu do nsosu mo faju do so anu so tue ni don tue ni boy me klok e yawa na e asrenya mien etinya mienden e faiure e un fanga oma nyamien nga mo itaka sui rom fam d'être insan iwa blani non ni iwa blani sien I avielie ndeti ngamo ejina suma eklerike bo esrenya mien ye oye lika nso ngamo nuye Jesus gweli imoja I ase lika nso ngamo nuye Jesus gweli imoja I ase lika nso soy ka eswan oti nyamien srere bre tant ka ya susue koin aunque lelika kun oni ibo ye jumanga nyamie di isolika inu oma se ekunde ke enye so surale ma ebla na ma ese esuanike ye ifable esreamie o ebla kuma ifa esreamie dan afika esuanika konsulike ngama Jesus gwali mojane ejiransu esrenyamie na nyamie odi jumana imboja ngama gwali solika ali no o yo unsai jeje de maino oma se esukan ebono okleke e akan Jesus moja iunde wacha fienga wenu kenga be kamboja ndele kulale ule ye mboja nga yake unde na mboja fendro nyo mboja nga mangwa ngati nyina mo fanga onu bonya me kuli soli nu boyeli menyami ya ojoli boya kisrambe un sate fachebe botema amoni mi enyangwan iso mboja lien yeso ake unde wacha fienga wenu nyo ye nyame ndengwe Jesus moja o jotra abel ilien mboja soyi yeso ake unde nyo sakune ke mboja son dijuma angwano odijuma aroro odijuma juma lai mai kokra ebla ibo isati mi o asapa boskula ba mai nyanu iole mai kokra ebo ekon e anenye kon na esuisu na esualike na ami ora esu na fe pak na edien o sielike dakunzo le ngwan na mai meka nyaka vle jeje de mai no inyo sui ai masi gwa atien mbanga wenoi nyamie ora esu dan esu ngamora nyeleke kokun gwatinga monwe eswa emi ia fanga fere isudike inwe e isu trane patansan ojuo omo kreke like na enyo papa na enyo oma e apa ya chen etran e isu e ndetinga ma ejina su yele kanyo inwa o awenga ma o minuti amma mingwa ai masi ya chen awa awenga o minuti amma mingwa anze o ma mingwa rom fam detre ntwe iwa bru onikon isuye ejran ye etre yesu pata sason nyo ama eni aka efe kisie kenrere mo faju ya ken etre yesu ikrakra nga efa ju mona chemoti paki oti wa wenu bledan oti sakumo nyamie okuna kani ye yana o sadandamu kenga efa gwebo ai masi mona chemoti paki ma e ha nwremu esiesie inwa Israel sesia on afi onyamie oni obeso aise okleke oni obe yano nzramino akenya mia ukawanya umfanga na klase ya unklama na mableso o isura le klama dan ofama o mama e masie kloklo ma e krai duma na ma e krai siesie e akpaso nsan na e krai bane atran isso estranha mie na nyamie iwa wenga ma wonuti o maongwa kenga mo e dipaki boy quand Jesus ule ken e ule ni ikene ndey nye wa ten kusuma kunde ke akpesra bien gwansi ivie bo wa faro sesie ingwan ke ongwan vie pakinga wenu ke boy nyami wa nga wonu nyoma ongwa ma batra wen insui oni dentwi afien sanga wenu yema aso sema vie no botema ya mi klusuli no sanga nyami wa we oni mojai ma atrangwano jeje no mai no oma kabesika ndo so anu do man pekpe na yonende 23h mo vai jungla ndo ancien 6h et insu peko esu sriamie kengasa inga moti atabon sene yele ngamo e anglo krakra il y a que e so anglo kra ele edentue de 100
de tu es sans et j'ai soin que serait un mien. Ngati avril anglo nga yaulu ilien e bobo ikien ba bruni na ojen ikien ba bru onin so e sikbai ye o atinga yo e baba surintendant ye o atinga e bless onu o klelike o ka esrawai no ye bless on otaka Jean d'être nyon ima bru oni ngloin e kanga ikien I avielie ndetinga mo jana sunyele ke fait clostran idjuma lele nga faju nyamiwa we idjuma ke fait clostran idjuma lele nga faju nyamiwa we idjuma oma blenga ma esi wa kleli kirika mo jana su yole ma e klokra isisi eu na ma kai di pakim bobon e blana ma ya soin na nyami oraisu o soin ebo na kan vle nyelie Jésus demande amen 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 Hosanna Hosanna Yanya et des fois, amen. Hosanna, Yanya. Hosanna, Yanya et des fois, amen. Hosanna, et des fois, Hosanna, et des fois, amen. Nyamie mama na ye vao Hosanna yanya edefwe oui Hosanna yanya edefwe amen Hosanna yanya Jésus amen Hosanna yanya edefwe amen Hosanna amen edefwe amen Hosanna amen edefwe amen Hosanna Yanya et des frères, oui. Hosanna, Yanya et des frères, amen. Hosanna, Yanya et Jésus, eh. Hosanna, Yanya et des frères, amen. Hosanna, et des frères, amen. Hosanna, et des frères, amen. Ya. Hosanna, Yanya et des frères, oui. Hosanna, Yanya et des frères. Hosanna, Yanya et des frères. Hosanna, Yanya et des frères. Hosanna et des frères. Hosanna et des frères. Amen. Jésus, ya rien, Hosanna, Yanya et des frères, Hosanna, Yanya et des frères, Hosanna, Yanya et des frères, amen. Hosanna, Yanya et des frères, amen. Hosanna, et des frères, amen. Hosanna, et des frères, amen. Hosanna, Yanya et des frères, Hosanna, Yanya et des frères, amen. 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 Hosanna, et des frères, amen. Hosanna, et des frères, amen. Ah, Jésus. Ah, Jésus. On dit maman lève-toi. On dit maman lève-toi, oh Jésus. On dit maman lève-toi, oh Jésus. On dit maman lève-toi, oh Jésus. On dit maman lève-toi,
bata oh Jésus. Ani maman lève bata oh Jésus. Ani maman lève bata oh Jésus. Ani maman lève bata oh Jésus. Vite à toi. Ani maman lève bata oh Jésus. Ani maman lève bata Jésus. Ani maman lève bata oh Jésus. Ani maman lève bata Jésus. Ani maman lève bata oh Jésus. Ani maman lève bata Jésus. Ani maman lève bata oh Jésus. Ani maman lève bata Jésus. Ani maman lève bata oh Jésus. Ani maman lève bata Jésus. Ani maman lève bata oh Jésus. Ani maman lève bata Jésus. Ani maman lève bata oh Jésus. Vai, vai, vai. Ani maman lève bata oh Jésus. Ya, 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 nyamiara osuo. Alléluia. Manyamiara osu Jésus de maeno. Babari mamimo ele asuti yo. Afinya mianga ma Yesu yi. C'est angla mamia tina mirabo nkami wa enfe. C'est croyé so sanga se kliale ngranji iklale ikokulanti nyamia sugolende. Alléluia. Nyaminde ngamo etiti e un fonga ulale ti urakmene. Ande chenga mo danga Yesu die esu. Itinde ngamo etinde tiba ebuya kuna ejina sui yele ke Jésus et Jérusalem kronugure montiaka titinsa. Ndetinga mo ejina suni ole. Jésus et Jérusalem kronugure montima ka titinsa. Afin Jésus et Jérusalem kolei na ikikrisu yele ande amendenga mo yake sa ifanya miende mo Yesu son ekoin e unke e minwali lo blevie menu kana andelenga mo Yesu tien wajo sanga andele urulenga mo uru Jérusalem kolonoi oni titilie otimakum sa viembe juli bo oyoma okleke sa ou frère ya Jésus il va oji nglo fa clé même moi benga be sui sunio i Jérusalem kolenga mo tingumi iwa fanga mo okuneke e unren otirike fa ensan ifa san ikrisu nyeleke osumani isonzon fwe nyon kebe wana be ko dijuma afaku inyon sui ot fali straku iya nyambe unrike dan bati me ilie sanga oselike anko fe ngala fa blemi oti yangune sulike iwa anko fa na fa blemi blek amokolo sanyo sunga moduli no mo ikuneke etu e kendengla munia oye insansui Jésus il so blenui be memeni be jiri yaye famien botinti sakiki kama ikuneke jingloin iwa Jésus sumeni sonzon fwe nyon kama be matan Jérusalem krono bet faje ni betani le bobe jule fanu kenga Olivier o kangolen yamende wa osumeni sonzon fwe nyon kebe ona be se be ko fa ne ku be ble se ngo se be kabe ona be ko fa nei saku won mo kuna ke ebuya kunda nwe amuwa anyanji anfa be bla amuwa anyanji anfa be bla sumane ngamo Jésus sumane iso no fo nyoy saku onu sumane soin akunda ku osi kenya ndendo ngamo se ke amuwa otin de kpore kumbo oji sat dans ta benglo c'est nga Jésus ke amuwa akunda ngama o Jésus no mo seri so no fo ke amuwa akunda son kleke 30 dankon mo jaso ko kun isuma sran kebe ona be ko elike ko le nga be ko isa obesi ifanga obesi iwa wen fonvoy ikatambesu omakase ke amuwo nia sram je be sumei be se kali ke nwa akọ ile se ipai iti ababa amuai se sakiri na usangosu amna tia so mjede sram je suma sram we
Viens-nous li quelque part, viens vers la Kébé, on bekoyo. En disant, moi, il est violent, le Kébé, qu'on fasse, il qui va faire. On vous dit, nous avons assumé, et tu es one year, et qui est si. Ça, on a ça, et na où ça ngosu. Ça, on a ça, vie, na où ça ngosu. Anyway, qui est si, na wao. On m'a qu'est-ce qu'on là? Il peut pas citer nous, à on regrette pas que, il est strang à ma sous-main, na be, na ani entraîné ils sont de ils croient la vie à ce que sans dans aussi ils croient la vie à ce que sans pas aussi afisma la bébé suma wai kajuloi nde kranya kajuloi be kraya wanzo kajuloi be kra dabo bia kajuloi vienu be mama anzwe ande kajuloi suma be swanu klama kajuloi be siki oklama ils croient ngale ngonu sans croire be suma mon collica, il est nyongale, yaounde. Kakole, vient be soinon, be sikewa a offre sikele, clama, a la guase, a ebe moi la bease. En zakuma kakole, be soano. Vient pas be tia jasi, ils sont gradués, vient pas be tia jasi, be ma bia, be ma anzwe, be sa ke e waro. Itie baule mwen ke strafra juama to ko mwen esie like ndek bore nga teke esie like iti akunda dan esie like nga ba ken bele I kla ngono esie like nkleke nyo kla nga wa jusule sranga mosele aka esie like iti akumba nde iti awronde so sange kro mwanya nga aswanu le c'est aro manyana nga sonule sanga se ba sie marque et sieli ke ayako kanga ore adi 4 ans c'est mais aboué contre 30 aboué contre sende avisa be se ke pe nyajo yele ke ba soma anu oma Jésus moi c'est que ça anglophone be si amolike stranga mo Jésus ndenga mo kene mo amu woi ikle kanyo unsawa musi ndenga seke amuwa itika mengmeko sran dan nga suma sran mo isa aussi ifonga ngosi se ona se nyande isonde nuka se stranga be sumene I ona se jurona se isa vie mien quand tu sran bo jurona se ko fon yanza likevie sanvo sa vie nyen stranga mo sumei osu yakime ma etende ngapa stranga mo sumei osu yakime osuye me wanzo nzrano sumane nga Jésus kende wa ndek bole nga onu ibonga oti ekuyeleke se stranso bobo ojulo na se savie nyen osu gwemeya se gwasulo ifei iketeketebo isiesie okun amien viale no itufo sumane nga Jésus kende wa isonye onu Isonya ono. O ma ke commence ka mu woi. Nde sonya na mon kankleri Jésus. I so no fo nyomule. O ma kleke besuko. Besia de ngaju be nyino no. Besima sanga aju beso. Besima fanga mo ke be aju lo Jésus. O polisa be beso kan julo kam se ke se mo fa nengai. Be kwa sra via usam ko sa. Se be usam se ke sa se ka. Se awaka sanga I kane ni yele. E ya fie no sa onu. Bole kwa banu ikura ikikle kekpa se via nyeti be kwa trebobo be ure biswa sengewe amuwo o ma ke Jésus we be wo isa onia imam ison of mesi miduma afamuwo miduma afam nati afiduma otike sra nyino ati o masra fanga masra moae eduma o ma Jésus sumane ngama suma sra oyachi me yateno isa awo isom do famu besi ye wan be wona be nyaji na ma be fa be bla se ni niamo na wre se suma na wa fanga me ujo kleo wa fanga kandan kleo na se gwa wra se sa na ma boy sange ala un fanga se suma na sama cha cha ima su ngalia krama igwa wa sunzwe ifova ma
il vraiment frangain. C'est un ti aboalien. Ça oi atikura kanu. Jésus va soumettre son enfant mouai. O tia so fouet. Jésus te sera comment que soumettre son enfant. Il sa obéi. O te sera comment que soumettre son enfant. On y béo nous. Il denga keni wa ai. Ingwa muwa nsawa musi. Yele ngamo seke anwo. Kay kangatin dek be kansa. C'est kay football. Il croit à mon cambale. Ya onu loyon. Yeti nous sanglo yilende. Ma onu loyon ka seke amuole. Ça sonya aussi. O ma kleka sur le famo. Be kula fa be ona be gwesu. Be kula be lafisu. Be kula be seke sra we si sra kumae. Eh ouais to joke. Eni Jésus ekolikai. Sra emase. Sra kumae. Eni Jésus ekolikai. Oui, sra kumae ah. Eni Jésus ekolikai. Sra kumae. O ma ils sont enfants be o kolai. Be wula guase. Afisra ngosuma bebe fleke Jésus. Duman babon gumi kande. Duman babon gumi jisanglo. Jésus ande wawle we zozi. Abi Jésus brofwe no. Manyo we zozi. Neyo. Ça me fait encore que me passe neyo. Wawle we nyo manyo we zozi. Blofwe yega mo e sanga blofwe ni bawle Israël sanga e fait ba ka Israël mi ananga na se Jésus de maino awi ke ava ananga ma bawle Jésus blofwe ka anya yo nyami Israël fe yo ma mi ra so Jésus de maino ama zozi krisi isa obese ama be ura gwase misiri minimu anomati sonzo fo nyonga bende ngram we ngai ya e kra ngai we nde sonti elie Miezo ziwenyo. Wafanga fasuma ni sonzo fwe nyomoi. Ngramo susuma mivye. Ngaliek mbasoi ivyo. Asano. Quelqu'un amien dewai. Ingwa osume ni sonzo fwe nyon. Afi que Jésus. Odi jumankoi. O akbali i sonzo fwe mbe nou blue oninye. Nyon. Okun fat dumba. Ofre fasi ebe souke akoto. Oma sonzo fwe mbe non. Okbali nous blou ni nyoko kun flebe ke akoto sanga ngamo nyame den kan krewai iwon sumeli sonzon fambe nu nyon okreke se su ni ekpai atrek bai afi wa tombe duma nyame den wa tombe duma sonzon fanye krewa atrek ba na blou nyon ngare be nu fue ye na Pierre na Jean afi nyame den wa tombe be duma atrek ba na be nu fali sna nyon sonyon Atre pak zumai Benoît. Sanga bruni nyon be Olivier. Ya be kwa be sonzo be susu be Olivier. Be nga mo be tima sonzo frère bruni nyon. Ba beti Jésus sonzo frère. Mo be sui. Be la be juma be di. Be la be juma be di. Ok be sou Jésus sou. Be juma nga be di mo be o sui. I kwa nou be o ya Jésus wa angona anko di juma nga mami. I krekenyo. Nyamienga ma isoli no bosumeni wa Jésus ma bali baba ni mamimo ewe juma kongo mesu sudi sanga ngalia dawe sanu sumane dawe sanu mo nyamienga eji inglo ilika ewo ekwa di jumai na na maidu fu nyamie ele ase afin kai fali we fa meni ewo safan fan juma fan besu ikura ngane ti Jésus son zone and isumale nde inwa yale Sangé, ingamo tebo mo petini boy, yele jasi fein ibole. Seifa matin d'être abla, in tuen loin, et unke okan sumanan de sok mbay inde. Kon quelqu'un tebo wanya enyamwe lelelele, mais ofavier. Si aninye, goba wati Jésus, ils sont en fouet. Ati emi, ils sont en fouet. Jumanga me wasanui. Oti sumale nga nyame kli sumao se sra que Jésus sa sumao nak be atisre ye na sre kuo afina kumba yako ipopo sa ase
You are suma wa katasu. Says Josie suma na sa pe atisrai. Itike wa yaun. Isura le ngabon famani ke okata isura di juma wa yaun isole no. Sangangra mo nyame su se ke mi mamu anfa fanga. Usuma mo menu ka ngo. Idi suma ni be crossu. Sravio wai nyame su me invre vienu. Sravio wai nyame su me awro vienu. Sravio wai nyame su me ini avion. Sravio wai nyame su me blofra kro viesu. Sravio wai nyame su me kenga mutra na mukatelwa nyame su ma ori kavie. Sravio wai ngai fanyere ke sran film na nyame kri su me yo. Yere ke kla eti Jesus isa no like. Isa no sran. Isa nandolie boye kuna ke fa di sojoba. Masu mane nyame kri su ma wai un ramino akanya ufanga na makla je ino Jesus idoma ino. Kasuma be wa be oli inwa sanjuloi afumuku le boye akpetro stran fi ina fuma sude anyanji na fe anfambla stran awusam ke nduti amusu nyanji yo ezeti amusu engalenyo anseke emi isamion sanyo suma kuna kan jinglo wine yele ka Jesus Jerusalem ngamba ururi montia ka titilien sai isonoi wakama sumane su sanga isonoi ofali stran ko yanya be unlike da ofadiri jumanso nkuleke etrandenge ya se dankpa sra ko yanya be unlike da ofadiri jumanso sra so yanya be unlike dan yele ya frumu ngama pe chiromotik ma from sra fina fo asude sai fo amien de inwa sra fina fo asude kai su keso kleke ikwa kleke afrumu vie me ole fanu afisa Jesus se kanyo ikore benyangi isra fina fo asude akunda mbake vie me kwatra na eku mo beri esra fu be sude na amfa beri anya ki beri lo ama keko na benga mo Jesus suma be ba foma na ba ko fama ngamo ne wa be fanti ibobo krekre nu ba iwe itik ba frère akbetro be kikiri kroya noa inule atimba noa sran fi ina fo asude iwa fanga fatin ya fada ke benya so be ko fe yo afise ba niema ngana so be kura ko nyanji o fra be fa be ba ikuzuma ne ye isami won o ma kenga ma Jesus se ke afrumu nga ma otikma fra be fa be blai se sran so su ya tai nyamende nkama amonde se sran so su ya tai se kuzuma se be loué be fa be liké be fa be bae ici ka kundele liké vie sangenga ma vra ketre ya kuna yele ke afrumu sobla nui otine kumbo le nyunu bo be fa be famille sa be fa be zranu liké nga mo iba nyunu nya mo ma komisui be fa be disoju mamu o ti ne kumbo ole nyunu oti flolo ama sranga mo onda ine mo one na vizken ne ini nembe ora titi ne client iunde yeti unle sange senyami de na jime nglo so gwe vienu atrepa ya ta ilentio vienu atrepa sange me ba iti atalike sra ania amalike kan vienu nyamene kemen so sanga iti samo iba kunda ko ebobo besuke nganesa sange nyamende wan strain ole ke yakanga mo ejuja ngwalo iwe keso zo fami wali mama besu nyanji kokun sran viemu ili aye masra kun ba kun Jesus we se sran kun usamu sanga benga be ausali akotome kosan oti sran viemu amonde oti sran viemu oklike kenga ne sombe undale anzen de son ne son viembe ole bo mai fake boanga bebe atensa mai fa isuzu so na ya nwe unfe afi avrumo ete unsa ne boafo ne voya mi anvo sire no anumasi nga bo gwa ka sen lole na re boavie me feli mren ele ke be mi komi gbale na ma popo fetri e kra esi boy ne yo mai feke boa tunsa o
Comment boire me ole sran ko wi ne unle o. Sran ko su usu unde sran me ba to ibualie. Be su kunde sran me ito. Ma ben abe le ben ne mo be ole. Afi isva diata. Ke be usa ko me anzu ko e. Nzu ja munyanji ne ngale yo. Ma ben abe usa ko san. Ke nyande no ai iti sran kaka. Mo kre ke sran me yale. O mo kre ke ne son iti akumba. Be kwa be son. Sange ne kaka so noi. Kwa on mo le nyunu trengba. Ili che ya Jésus uni. Ma itinde ngakba ili che ya Jésus uni. A fama o frère. Sange ngwa meti ba frère mo akba tro. Ili fo yen fa. C'est etoué d'ailleurs esika anwasela anu loy. Nenga mo nyami wa be fa be yisraka be mei. Vienu seti nani iti nani ngamo akbe. Kiro. Seti boy ngamo akbe. Kiro. Nenga mo nyami wa be fa na be fa be yisraka ne somo beti nemo beti bonfren. Mo ba iti yiro inu zuei iwo menu clama. Que Jésus ah nyame nkro ondenda. Que Jésus osume isramoi se yakunda trangamo fikana desui e a unkenyo nyame nga jungwa no asela anu loy yele nga ba mo jine mo be fleke zozikre bo bali isrambe dele afinya mi so iu jola nui se wesu fa nevie fa di juma sui o fa man nga mo abotakan o fa man nga mo e kwa isa ben mo ita kwata kwa cheche sangen nga mo akba troi ye fa di juma so koko iwa mu fanga mo tik bon frère mo akba tro aferi fanfambla kenga mel anosela no sal sabe yisraka be ma mi wa fa nga akba tro sa bolle nyui ni menga e gwa no be nga be le faure nenga e di bere ngale nga kan e kra esi no de ibo le faure nenga be tik bon frère ye be va be tomber ya le mo on be le wakpa se mien kunda so fomai inga mete ik bon frère ngale sa wa toy I wambo boy I tantra nga me ai kpengbe abi nga ai kpengbe ko wule I fonga na vie papa na vie no ne adi nga le mbaju kebe na mabe yire na ufre bla o manga mo te la umie mo tik ba fle mo eti yiro mo ke il telle nyunu te badan o klike ne soti bien so iya ngune suli kedan afi sel ne kaka sel ne kaka baboy saka in ya fru mo kaka nga onda li be ngamon akbe tiro mo bisana na fo asude il le nyunu tre kra quand Jésus oué nga tche yenfa nga tche yenfa e wenyo bien so ya ngule sulike dangamo lei Jésus I Jérusalem kwa ngulule ngamo tia ke titi sai I soblele anui bien I nengamo ole nyino ya Jésus wenfa misini minimu kanzo ninginga bewe sanumu eti sasa fwe eti suni afwe imisa kpai yele nyamie imisa kpai yele nyamie kanzo tienya mende wendo nafa unefa sie asia suninge mesu hallelujah nafa unefa sie asia suninge mesu afi asia suninge ngabe asanu len aninge na lebe ivie le nyukan il vient l'aignon bafien il vient l'aignon dans c'est afa on est ba afa sie dans maison na afa sie men nyamia so na tenga mo nyamia we mfa dan na wa nwren atiki soli ke anja sa na afa esu ya popo yele ke wa nwren atre soli ke so sanga sa nwren ke nyamia nyamani wo na atisu ni afwe Tienga bana se wen fe no dan anwen baba ye kenga aklusa
C'est moi faire amok be afien anwen baba. Ye ken a klosa. C'est moi faire nous kan anwen baba. Ye nga mo kloi. Alléluia. Yele ke amoni mi etisoli ke isuni afwe. Si ani niamu. Dasi fera o minwanga mon kan krei. Nyamye wen se amu kenyo. Yense mbawa mi un kenyo. E sanu nenge ngabele nyui otilie. E sanu nenge ngabele nyui ikwa ko sunge metilie. Chenga me wafai iusa mayanyi. Amunia asaka samu juloy an wawlo an ko srei afi sranga moti oti siefwe mon le kralen ye kra ujo kenga wensa. Alléluia. Ye kra ujo kenga sa afi sranga le siele ke kandei isweka oma sranga ti famien ye ujo afa ujo le nga wenyo se itia soy ikra ujo maso. Oma sranga moti famien kleke ninge me klokla be osano ye ninge so me klokla be osano. Oma te klanga mo kunde ke ifa ufwenyo ble okre anza nzwenzwe anza ngadutun anza ngati yiro anza ngati nzwenzwe oni egun iklokla nga olonje iklokla nga le katinge sa inwe mfanga we bien so il la le klan via tien a ko traîner on les onde ici a que besoin c'est que aninga efa iya ngone bangosu tire ngati ngwe e bali nenga we fare be juro fa no be sunyanji nen be juro fa no be sunyanji ne be fa be ko nzu sale le nga we na vie fo mo mon tebe kwa be di juma nga we be kwa be ton be ma ka vie fo afini ke ngati ale sa wa fa be sre ko be fa be ma ya fa lo fo nu sa jude ko kun na ore seba nyamu ay bay bolen tube kru sebe bobena be akibenu nyamba nyambeti beti bokla kanu yele ke atrek bay isofwe iri ke bangale nyuru ni sin yele ngale koku julomwe snakon qu'est-ce que snakon ngwe sebe usanu anse ke emi samien bon snakon nyamine na sia ke iti Jésus son enfant benuvie afine que c'est son enfant nya be ngambe son Jésus mo be susu nya obenlo iwo kro Yesu amo nyamia isiele nwo be ngabe susu ni o eti me famille ni o i famille bien nasra takalio cheche i famille bien iwo reso mandiment i famille bien nyame de taka c'est celle-ci. Il famille bien. Non, ça, il fait faire transfert. Il bobo être un bon ancien. Il famille en tisonti. O singlo wing paquet. Et bobo en gwo. Et ça nous nigeo. O ti Jésus lié. Et on a écoué. Viens avec moi Jésus. Un zoué ngaboé. L'auton a bessié. Et j'en a bou. Tout pas nous. Et qu'on a ya. C'est un du manga c'est ma maman qu'on a ya dans un fanco. C'est du bureau l'onier blabla. Non arrête-toi mais non. Moi traîne moi comme un balai. Sans aller les beaux beflequins. Mieux aussi. Bon fin Nazareth. Alléluia. Soit bak bangay lebe loto bak bangay lebe. Bangra manga ube. Bengule ngabe si. E un clamamu, e ji clamamu, e baba clama, e mami clama, nga e klobe, e ça nous rend. E trale, e sikanga elei. E anyu nyanga ele. E fanga ele. Si aninemu Jésus lia. Nyamia ujomangbe. Il croyait que entendre na etien Jésus soit tingue sali que consoit ngwano nganka klewa c'est siaon afi anien soit te anien soin il croit tewa anien soin kawa ro il croit telo
Anye so vira a lo to na sko djuma ikura te lo to no. Anye so vira aju djuma lo ikura te djuma lo. Anye so vira fa lo to sko lika anye so ikura te sanga sesia on. Afinya mi udjoma ngbe anye so wa te. Like kon le nyamia tinge sasu. Sa tinge sasu nkule ken rafa nra angwa nra fanga. Sa tinge sasu na anye si akro wa o. Sa tinge sasu na ma ora bo. Sa tinge sasu na mango kwetra onu. Setting sa sui na maseka nyenga se setting sa sui jiasa awen baba be frère o mien be frère o Jésus mi ngwan wasa no npa ile wasa no mi nyinu kole wasa no mi sikanya le wasa no mi ngwan nyane ndwedwe le wasa no mi ji wasa no mi hu wasa no mi mame wasa no mi jumanga di wasa no mi nyinu nsi wa fanga bati wasa no kama ti mi ma kaninti de Mini wasima proa. Mini wasima proa. Sanganyo sasomba. Nyamie jomangbe. Enga ejari wai. Iwan kaklamuke. Like kole. Iso atinge sasu. Like soke atinge sasu. Nasi ya proa. An yeni nyamie klole no ya sasu aklunjwe no. Mais so se shed my no. Nsi mari kesoni yo. Nsi mei. Sengenwen kan kreoso. Nsi ari kesoni. Abome duma kremami. Sengenwen kan kreoso. Yele kenya mi ujo mazangme. Kenya mi aniente. Ndekon ositio. Kenya mi ujo lei. Ndekon ositio. Se jali yengra moi. Iwen kan kramoso. Mbaba mami. Awenze. Mini abien. Awenze. Mini abla awenze. Mina na yaswa awenze. Mina na bla awenze. Misi ma yaswa misi ma bla awenze. Minyiro kpengbe yaswa. Minyiro kpengbe bla ebo ejali wai awenze. Misiri minimo ewenze. Mbaba mi wanze. Nsime senge sasomba. Ke sasomba bai. Likenga aussi noi be fleken gwa be fleken nyunya be fleken fonti be fleken nyunu kole be fleken dwedwe be fleken ngama gwa be fleken ondwe be fleken klale be fleken timi be fleken nyunu kole be fleken ja be fleken juma. Hallelujah. On s'en Dieu au drame sous sa forme. Non mais sans fi au peka. Sanga malike dans son instranya c'est Jésus. Il tuin wona c'est moi. Fali ke ngamami lease. Beto Dieu quoi c'est kanyo. Il y a Dieu dedans. Ben ça il veut tirer aussi sa gloire dedans haut. Alléluia. Il y a Dieu dedans. Donc n'aie pas peur. Voilà. Il y a Dieu dedans. Il y a miao nous. Que bon il y a miao nous ti. Non coco. Ramino ke benga Jésus tu wabe. Mobe fe ilike, o fabelike. Mais só Dieu entrant com sungre mulher. Ngati sura le mfama on, nswa minu aswa ato. Yaole, raminu akanyo. Ma Jésus ni angwan. Jésus ni auroi. Jésus ni en sikai. Jésus ni en jumai. Jésus ni en ji. Jésus ni en oui. Jésus ni en maman. Jésus ni en nyabon ni nga ala bay. Ben amon tui wa beken nia. Ngloken fal kenga wen. Ma ay sofwa mbenu vie. Atre sofwa mbenu vie. Atre sofwa mbenu vie. Atre sofwa mbenu vie. Atre sofwa mbenu vie. Benga bele nabe ola be soni. Sanga strako ya Jésus wen. Angona ko fanenga we. Enfin blemi. Sa Jésus sa ke fali kenga mami. Nyamien stranto mo blane niwa baka ingwenya mo. Ton bon nga fa mami. Kana wa bwa bon akunda. Na ore tikpa. Ngati nde komo Sina vyo kula sake atikba nzuo nuanze. Aunya nuanze.
akpa kajairi ausi ni anyro no ngre oyin akpa afi osuo ni amokroro ke beta amusa na ore ndenga me wati osu ya popo sangania nyamien den iti emien den akoto paul wanya Jesus student ke fia e abosa yele kati wa wem de ti sula filende nyamien saka elike vie cross akunda etinu mi kanga we ikura nwo enyiro ni se iti sula file o ma se etinu mi e anielika ikura me sura le to fon e sanga ma e fe mo eti de fe nyamie kuri saki embamo no nyamie kuri kokwa me mamo ke nyamie se ke nwa elike nga o ye like nga o sino i dantra nga mo e wa unle hallelujah nga e fe ni o le iso ndi baba e yasa wa fromonso mami yasa wa fromonso mina na e yasa wa fromonso yasa Sravio wa baba kana jua so no so anu wan nyame ndenga nke nyame wa wan shin klokle ne wa jua fa no nso usa matio nyame di juma Sravio wa kana nyame ndenga yati nyame ndenga mo nyame sra waka nyame duma fa kleka kola nyame ndenga mkoti yao ye ivi o atisa ikleka nyame wa mbodi juma ndira bo angure na wa jua ro aso so anu wa nangbe so nyame aka klema ma sangbe Inwani obe siesie ajale tule ofrekon. Inwani obe siesie lika ofre kole. Sange afrumoi yasa afrumunso. Nyame raosu. Koko ikasie kenga mo elison. Nyame de wembe fabetani mu. Betrale wakanyamu be fa Jésus bo be fa gwe afrumunso be fa betransu. Isoble no stranga be isobe me famia mo be isobe ma be ma strang ben sa stranga be isobe me famia be me yo afi sa dima famia ovie nata fiu stranga di famia ovie ye kwa ta fi famia ovie won famia ovie Jésus te dit fois. Ben au vieux, Jésus te dit fois. Il veut que trengolai nanglumai, il va m'accueillir. Jack Pareil, il va m'accueillir. Que Jésus olai, il a fait la Québec ben yabe webo. A fieti famille au vieux, il dit fois non. Yeah, famille clé, il faut la Québec famille sieti soit. Là, c'est un frère. Il tient que faire parler bon, hein. Parce que Osana, il va dire famille, Osunu famille, il y a soutien, mamie, reçu mamie, il m'a belle. Il y a la question voiture. Et mieux Jésus, on famille dans. On famille dans. Il famille à moti, n'ancien soit famille, ngumio, sans ancien soit ou, on famille. Nyamia souloi, on famille. Asie bolon zuen boloi oti famille. Viens y affilie loi oti famille. Itaure loi oti famille. Besui oti famille. Famasui oti famille. Y afien oti famille. Famille be famille ba. Oui, famille ba, et suis yo, famille ah, et suis yo, blé, et suis yo, famille ba, et quand vous yo, famille ba. Mais c'est le minimum. Ndeka singa fa ki san nyaoye. Mien Jésus oti famille. Enga ya eti mam. O delie ke eyi famille ngro menga weno. Ma e fa fangani akwe. E dijuma. E yo na likenga ma be jingro famille nyino ni famille fata. Mais so train ngonu train ya so no bonu. Itran ikakla ngamo itran le no. E juma di ore me no. Mais yo Eura emagu fanga
E tra mangu sanu. E uka mangu e kure mangu. Afini agua fwe afien. Agua fwe ngawe afien. Yele Jésus. Agua ngawe afien. Yele Jésus. Ofara kay nama onya mamaleni kan voulait. Kama juma dans so we sanu ma emie nama iso juma biase. Sanga eyo na nyanyunu ngani fatai na ma iduma fu engwame no. Jésus y Jérusalem groupe ngamo tiaka titibia sai. Osuma ils sont fo nyon. Isa obesi. Ofari bien ya ngune sulike dangamo lei. Inwe soti ma ikra sisi euso. Yele kay son anie o ate. Kwa kumbe memeni ke famille sa. Yele kay onison ofata. Nyame ramusuo amumoni ramo dire. Ma fwe ramo ngadiye o ya usai. Jésus famille ngamo fabali. Mais ils sont ania famille nyunu, mais famille iun sa iwa Jésus de maïno. Sati famille wai, yen ngeti anyama nyunu nyamvio. Mais nganu be ngabeti santa na mimai, mais nya wa fanga be fabebe. Yekma eti Jésus moti Jésus, iwa famille be famille opa. Eti mamu ati auruk banu stran, nyami raosu, nyami ukao, anyami sulei ma owe nyunu, uramino ke nyamie uka ora afanga se baba afanga so akbe nyamie timi ora afanga na manyo akra di nyamie djuma na likinga ti nyamie kuri delio Jésus delio na makonsaka na wa yeme no na wa nyamie so sange ma nyamie wa unka nyamie ora afanga na di nyamie djuma nyamie kenga mosuma ore jeinoa likekpanga asal mo fai femme yemme me ke famille sa na ma iduma fu ngwano Jésus ba fi Nazareth iduma na ma eso. Oma iwala ya mionse oni nyame denga mo etili oni ekele nyosuka ifa etitinsa sanku ne ka kan otinya sena sena mi amaun bekan kati mine ko kun wajina sena mi amaun nyamie krao kure ngama kure e umali ke ngamo e kra fa isuzuyo na kumba cha do manyodan afia tinyamie e mie jeje do mayeno amen ma mi ra musuo mai bla na yi kere kokko isin eso ya ofo mi no ni era ino eskwaro mai bla e kra ba mai bla Alléluia. Siema et soya au féminin.
amomoni balek. Manyamiera musu. E amomoni balek. Amumoni balé, ande ya ou femme ti bruni kon, pe kon sans qu'on pas faire vraiment Jésus. Oma maeso enyama kwajo amani Elizabeth ofien adaou maeso enyama ino. Osupe nou eso kona au Odette, qu'est-ce qu'on a mbenyoa? Office article là. Maman Odette, maeso mami ino. Eso enyama yao Adeline Lucette, ofien Beauville. Obake openu. Eso enyama yao Jules, ofien Tabou maeso ino. Eso enyama kwaku amwe Christine, ofien Dalwa maeso ino. Si un ben abe baka beni ekawa. Et so enyama yobwe kofi Manasseh, ofi Didier Vima et so ino. Et so enyama Amani Léon, kwasi Amani Léon so, ofi Beomi ma et so ino. Et so enyama Gwafu kwasi Eva, ofi Abidjan wa yopugo ma et so ino. Et so enyama Kofi Akisi Catherine, ofi Abidjan yopugo ma et so ino. Et so enyama Kofi Aya Odile, o Abidjan yopugo ma et so ino. Ya enyama ngaba ke fema Jésus, et frère Kwasi Armand Guy Rodolphe. Rodolphe. Yo amumoni bale, amumoni bale, manya mira musu, amumoni bale. Amboni bale, baba surintendant. Et si les gens ont dit que je suis au moins et à mon balai. Et les gens ont fait au moins il y a ça c'est con. Et Miami, au Yunama, à Sam Siangelo et le famille Clabelique. Mount John Tramoso. Si elle n'y a mon cœur, pas de one to Dieu. Yami a un suppléant son nom, alléluia. Mamie Ramuso. Oma, Aïma qui sied et qui est saint et d'un jossau boibo, my cry jawa. Ye kaifite ikrai eni anga ma be awri nyoso eni be nati e mama Jésus e se ananire fele kai bri ason so asion ni be ga mo be ason nyoso be su ko ko ekuma nga wemo esuko e jaso na iso sura le kasien eno maestra mien e si a un dieu mien kle la wase okun fo ni ba kre le ma onso Blendong awen suaman ye kay nyo etran na ma etionde e mama yuwa ye kanvuo e susra ke anangama o mame suko kane awa etati yuwa ye to jwe mama blen sunama ison nyo kanvulelie na ma ngama ti awon sulike e fa e mao na moduma fura mame su de tu afieno me kanvule nyo alie enfin njambe o Jésus Christ ma ino amen mame ko sumamu merci.